زارمکان زرگل سیٹ کاروان بہادر منزل کادک بالاچ غوثو بلوچستان ہوٹل لینگاٹ و منی پتا برات نیست جامی مردم نزا کہ سرفرازہ کجام نامہ یاد بکنت و کجام نامہ تواری بکا. سرفراز ایک سرجمی ایکٹر ہے. تو اس کا برکنے آروچ ترا یاد نہ کہاں کہ تو لوگ یا لدش ہوتے اینادا کے پیت گنتے پلے ماتا تو ایک چکو نجش ہوتے ہوا. ایک انچے ایکٹر ہے کہ وہ تھی کارستانی تہا زندگی. سرفراز شاعری، سرفراز افسانہ، سرفراز ناول، سرفراز پینٹنگ، سرفراز ساز و زیمل، سرفراز سسا ساچی و درنگازی درست ڈرامہ و فلمانی تہا آئیے کارست و کردار. بیدار اسٹرائکر، وجے اسٹرائکر، جامی ہاں کوئن نشو لعنت کوئی نہ اسٹیجا چے جہل یا اسکرینہ چے در سرفراز یک عام مردمی آنا عزم و تامرانی سرا ابرکند ناوتی کارستانی بابتا کب پتران کنگا سک خودوناک گندگ بیت. تی سنگتا شر نکو چون بوتانا لینگا اے ظالمہ مصیبت وعدہ یکبری بھی تی نام توار نہ جات او یکبری بھی نہ گوشت گاسو جیوا جا یکی شمارا کوشت ہر دو سر سے کڑے سر گوسو گوسو معول بچار آلات بچار پیدا کے واجا پیدا کے وحد مر ہمزان دوستان رانکا لات ٹپ کبورا روا درماروا. سرفراز دنیا و دنیای مردمان گندیت آہانی کار و کرداران چاریت و دلش داریت پدا بری سیٹ، بری بہادر، بری کادک، بری گوسو، بری لینگاٹ و بری جامیے نامہ میں دیمائش کاریت.